Yesu Kristo nashimwe, Yesu nashimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe, amahoro bane nawe. Ni Revera Pasteur Bitondagije agiye kuganira nawe ijambo ry'Imana. Ndagufitiye message yawe. Teme ngiye kuganira nawe iravuga ngo humura, Uwiteka asumbya ubushobozi ibyo bigukanga bigutera ubwoba. Hari Imana isumbya ubushobozi ibyo bigukanga kandi ibyo bigutera ubwoba. Hari ubushobozi buje kumira ubundi, hari ubushobozi buje kumira ubundi. Reka nsangire ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya 93 umurongo wa 4 haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, imipfunda ihambaye yo mu kiyaga, Uhoraho ariyo hejuru abisumbya inkomezi. Imana nishime cyane, haleluya. Ibyo wumva bisuma, ibyo bigutera ubwoba, hariho Uwiteka ariyo hejuru abisumbya iki? Abisumbya inkomezi. Ibyo bisuma Uwiteka abisumbya ubushobozi. Iyo mipfunda iriko iradudubiza cyane iriko irasumirana, Uwiteka ariyo mu ijuru, Imana ibisumbya ubushobozi. Hano mu gitabo cya Mariko ibice byaho 4 umurongo wa 39 haravuga ngo arikangura azibiza ingunza, abarira ikiyaga iti hora hora, tekereza umuyaga uraca, haba agahwekere rwose. Imana nishime cyane. Narivuze ngo Yesu araje kwikangura, haleluya, araje kwikangura. Turabona Yesu ategeka. Yesu yarameze nk'uwisingirije gato. Turabona bari mu nyanja cyangwa bari mu kiyaga ngo haduze imipfunda, ariko humura, hari Yesu agiye kuvugira kuri iyo mipfunda yawe irahira. Hari ubushobozi buri hejuru y'ubundi buje kumira ubundi. Humura, Yesu arahari, aje guhagarika iyo mipfunda. Imipfunda y'indwara ije guhagarara, imipfunda y'ubukene ije guhagarara. Hari ikintu kidasanzwe Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Imipfunda y'ikibazo cyose ufise, ndiko ndabona Yesu arategetse, Yesu aravuze, hariho ibintu aje guhagarika. Amahoro y'Imana ashire mu bane nawe. Uje kuba hari imipfunda wumva iriko iradudubiza, ariko hariho Imana. Hano ijambo ry'Imana ryavuze mu gitabo cya Zaburi 93 umurongo wa 4 ngo amajwi y'amazi menshi, imipfunda ihambaye yo mu kiyaga, Uhoraho ariyo hejuru abisumbya inkomezi. Narivuze ngo humura, hamwe niyo mipfunda y'indwara, hamwe niyo mipfunda y'ubukene, hamwe niyo mipfunda y'agasuzuguro, hari Uwiteka abisumbya ubushobozi aje kuvuga, kandi yavuze byose birumvira. Amahoro shalom abane nawe. Ndakwifurije indwi nziza, igitondo cyiza, aho iburi imipfunda yose iriko iradudubiza, iriko irahungabana ku buzima bwawe, Uwiteka ariyo mu ijuru araje kubigenza neza. Imipfunda ku kazi kawe, imipfunda mu buzima bwawe, imipfunda mu rugo rwawe ntabwibuze, ariko humura, Yesu araje kuvuga ijambo rimwe kandi bigiye kugenda neza. Amahoro shalom abane nawe. Reka aho nagusengere kugira ngo Imana igire ikikoze. Ndakwibutsa iyi message yawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, nushimwe nuhimbazwe mwa kubona ino mipfunda yariko iradudubiza hejuru y'umwana wawe mwa. Urakoze Mana, uriyo hejuru. Urakoze kora bihagurukiye kubona ari cyo ugiye gukora. Urakoze kubona ubiremye mwa. Ino mipfunda y'indwara, ino mipfunda y'ubukene, kuno mwana wawe ariko arankurikirana, Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ndarungitse imbaraga kumwe waruye imbaraga kwa Yayiro bigatuma umwana wakira. Reka ino mipfunda yariremereye uno mwana wawe ihave. Urakoze kubona ubiremye, ni mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amahoro shalom abane nawe. Ariko message yavuga ngo humura, Uwiteka asumbya ubushobozi ibyo bigukanga bigutera ubwoba. Amahoro y'Imana bane nawe. Umviriza, ugiye kubona ubushobozi buri hejuru y'ubundi. Shalom.